play pibaro ipidang subhai pi sakit kami Kawai kedukan mobile ke belatip kerteng kum ke Oppo Tech Spark la sha lutte ki runar bat ya kete ke jinja la lap de ki try hinne ke step jong ka kat sau tering kete kedukan ke bedan hapo mod pran hasenda ka paret store bat ke jingdu nong na kete ke jing sha lutte kala long de ki lak tingka kat kum ke video footage bala yo I na ke CCTV bala bu ha paret store la I ba weu briu la ya tawer na kete ke jaka hinre om shimla ban yo I shai na mar ke CCTV ke beton ha mod pran kam tri kam satya hadin katu kani por ki pulit na ke crime scene unit kilawan poi ha kete ke jaka ban penlong ye ke jing tok ket ke babnya kat hadu kani ke por ba pelat ye kani ke kubor om pala ban pensisha manu bedon kti pat kat nungun Libre pula muncul saya. Itu tinggi video dah. Tambah yuk tadi kelaju. Tadi mau kelaju peteng ham tinggikan UI. Tadi dukan lihat pan cincin cincin. Lah bentuk di komputer tu. Ini dengan video dah jadi video. Kadi mana step lah? Jadi saya malah dekat niat tambah ni pada ni mana step kita lawan dukan. Nama ni mut dukan. Bapak jangan masuk pilih. Ikut paket buat beli di mas dengan mama jadi di pay shutter lagi bila perang tu ini phone buat kenca di yang mama dia phone kan jual Yang ni bukan satu kan itu. ini teh hangnya sambil yuna nomor bangawan di hangnya step kalau untuk dukan di baba jangan one play untuk hashtag is one dukan iwan contemporary like ikan bapak talang untuk ti khot ti ang apswa saya pelih mo ti nang tepada ni mut pelih ti wan nai mama jeni ken ti mama ti pelih kenya ka sat sen pelih ila prabi ken juga tingi pejat langan la satu kumta tingi ya phone ken ti mama iwe tu ba hanti kan terai kan wan nang tepada ni wan barok khat ken chani Gabuni kita mobile. abun ni ki mobile bila ayot dia Pun barok lah. mungkin turut kita ni dulu long bayo kendet ken nomor bamo men step ni dangwan pedukan di ipikum tu Bukan hai kata. jadi hang ni bersak jong ni hot Di mobile batat na barap. la badam ki mobile te mobile badam Hantai dan kamera deh. kadang ke kamera tang ba syong no ba ketu ke recording jong ke kamera ke lara te Oh, kadang ke lara lang ba tentang ke kamera mentat ya Gua kena batu gila nah aspat ini. tips mo di kita ikiba laju tips ken laju swateng kare mo ni duntukan kumluya syong di jingdi ni ban ken ni tiap ken laju pet bah laju pet ken oh ikibu ki di ala sebab mental mo kumpi ang bakun drop di laban di kita ni laban tip nama itu bagi ihang ni kamera te turuk mo ni mitu tambah suspect chu ang mo Kanu serai. tip kita tu ngam laban tip Em longkat kum ke GE kamera. tip yo idan thali mo sausan mut ya don lang Ini di CCTV bahan ni pok mapran ke baju terekam baik long bagi ke mau mengi bagi terekam baik berang sudah pandai iki babiang dari mentah ni klinik ni yo information bagi orang bagi CCTV yang teru kim terekam terjung mo yo bikin bu itu ke CCTV bah bikin weng itu CCTV footage dan ni tangak por keluar kinwan ban bahai tai footage por bam dan suka jing keluar ni ki kami pandai kumno hanu don ni yo song sai ni jalan ni batang kumni hakmat dukan dongi apakah polis department jibu kan patrolling kadi kami matran di main area apakah ji patrolling bala jibu ji tagi patrolling ndai kumno hakmat dongi nang laban tu dongi dukan batar umde nadin ke sotar nak hakmat ke sotar ada nadin nang laban dongi nak hakmat sotar tar na main dongi main matran lada aku kini kajing dia kaji yang mi dukan sekendong ke kita besok kin yo gini ba nong tu nong uti Kena kalian itu ki lai sau baje sang baje untuk lai sau baje
kita import tadi. Namun belum beli nomor email bisa sejurong me. Sejurong yang ni building pasal bisa building. Kini jual beli dukan ngat ngawan kendai beje ngap beli dukan. Ini ki pasang ngak beli dukan. Kor bagi beli dukan atau price tag di California dengan sawan mut sini dukan. Kalau kinang tu hakapor bagi wan tu. Ya kata laki penjat nah. Penjat tu telah wei laot tu telah nak wei kendang. Kas kendang wei. Taki marsang kupta ki phone ya pina ndakil apule ke dukan kerung sepon. Nga tu persau beli tu masuk beli sini bala alat talan tu rukhat ini ki men para ngabro. Jadi mamta ki kami rusko iwan ada buan manga si ayu ini kan belum ada buan police department ni sedang mendung apa dukan. Sementara kita ngile ini ki forensic for apa. Taki ki forensic team ki poy ang ne kan oba je mula. Ki poy mene meje ki poy mene. Forensic kat wei umtai termisten ini forensic for di kembolong ba nakaliang gini ki mobile natin main nomor trailer police department ke Simkia police man try tengah ko RIC try ade ban yo kan nomor ba mobile man di track EMI gitu ini nomor mah ini gitu lah ban track mobile na di brief nang kamu itu mobile ke police department ke Simkia Saya yuk iba kat kum terus ibu ada lupa. Try mende tang tu dan kia try kaji pe tong ate kembolong i po dukan pi di kai di jong khamat ni te ngatrai kiwan bon mut ring dei mari yo tru tu wei dan lang tu suspect tu kena ru la ban hilang tu ba mi apa asis jadi ngatrai de kem tu telah ban terget nang tu wei la ban koi sara wei la ban yo gini di babun marban marwei ke kam dei bale marwei ngatrai ki don mi galai sangut kita Tapi mungkin kita makin ada mungkin tak kesen. Lah di ban suspect nang mar ke customer ni hapan ini customer ni hapan pada welcome do ba gumnu buan ba wan sparma buan dan gumnu kan ni hapan respect di customer nu ban musni customer ada kile mungkin ada ndai uru customer nya pada yang welcome ban dan bahag Hakipur ba fi tengah te nomor ba ki song ki pik pasar na pun tengah juan tang stop ujuk pe tang stop dan dia skipet begini di pasar begini marka bisnis ka pik gini Ya mesti kata itu ni. Mga di redasan pada video ang sejak satu di badat dari mata hadin takan no kapoi sa depan ni hanang depan ni kemat kalau ada banong safe side ada maka dia min makran sa no kulit pada patrolling hanya mangga jani mah kalau per awas dengan cara andai ngo yang ni hasmat kang yo panlut pan tin pan kemat ni yang sedin ni kan semua Nah ini polis. Tapi hendak jumpa SCB rumah talong kita beriu minta tinggi juga bun gitu start mam try kan baru jaga CCTV aktif banget gaya hendak CCTV nggak ada pandai hendak nak on main box kita sim deh hendak beriu bala kam trim ini kampan itu hendak beriu bawan untuk try kitip ya to box ni ni kumulong te gi abut nang CCTV banyada ya kata ding de long kumne babu kumne kam tan jumut CCTV Ya menta dan jong Samsung company ka Oppo company ka Vivo company ka Realme ka Redmi Lava nata ka Tecno kanu ka jingjular ha kena se beting. oi aku Tolak. payas mentag la iwan aku bagi lawan apa jong ga Jadi lah betul ayu bisa mendapat forensik hadin bagi lawan spot. Kan kumulong mentah begini di forensik dan apa kita ya tekan lagi kayak kebayu dengan partit kayak kebayu nama dengan partit kam experience di kam dengan partit siapa yang kayak kebakin lihat nak kalian dengan forensik department